Marija, sveti oče, Papa Franjo, radujem se susretu s vama. Dobrodošla gospođo i meni je zaista drago da vas mogu primiti. At the side, at either side of the Holy Father, we turn around for the exchange of gifts. Željeli da vam podnesemo jedan dar koji simbolizira Sia in tutto quello che većinske ljubave prema svojoj djeci. è un simbolo della Rosalina. È il desiderio più grande per la Bosnia e Herzegovina, la pace. I to je zapravo ujedno i moja najveća želja za Bosnu i Hercegovinu. Santo Padre. Questo, Signore, va per la pace. I ovo je poruka od ove godine za mir, poruka za svjetski dan mira. Eh, Simo in Mostar e Herzegovina. Signora, grazie tante. Grazie, grazie. Della visita avanti. Hvala lijepo gospođo, što god trebate, ja sam vam uvijek na raspolaganju. Padre, Hvala, osnažena sam ovim porukama. Siamo Hvala vam, molto lieta. želim vam svako dobro. Buona Hvala. salute e grazie Hvala, tante. hvala.